mongwe wa go bulela kudu ka re tla kgodišong ya bana tša modimo a ebele bana Linda ngwana gago a ka palela ke go tlo phethagatša morero wo modimo a mo tlišeditše gona mo lefaseng go batla se kgone go tseba dimpho tše modimo a mo tlišeditšeng tšona mo lefaseng ka lebaka la gore wena o bile wrong somewhere kgodišong ya gage tša modimo a ebele bana ngwana gago a ka tla palelwa ke go tseba se yena se tletšeng mo lefaseng ka lebaka la gore wena mmage godimo ga kgodišo ya gage go na le mo o bileng wrong gona go na le battle e wrong e o ipresiteng aging ya gago yo le mo go yona Linda ke rata go dumela gore o mo kgopetse go modimo ngwano wa fase matlolong wa kgopela gore modimo ke kgopela o mphe ngwana a ke tsebe go bile specific gore ke nyaka wa moshimane go ba wa monnyana na mara go ra gore ge o mo kgopetse ka thapelo go ra o tlo mo maintainer ka thapelo ngwana o khutsa modimo a se o bitse motho mongwe wa re tla mo presentele case ya ka go modimo ke tlhoka ngwana wena ka buena o ile matolong o le teng wa re modimo ke tlhoka ngwana ke kgopela ngwana khutsa modimo a ebele ba gore ge ngwana ga wa lwala Linda go ba go tlhakana le bothata ka ngwana a o tlo emela motho mongwe gore ba re motho mongwe o tlo go beela ngwana matsogo ngwana o tlo diang o file maatla le wena a gore ka bea ngwana ga go matsogo ngwana ga go a fola khutsa modimo a ebele ba ke a kwa boneko shingole wa pela le re wa ya phimo yo ngwe le nna ga le wa pela ke a khomola because morena Jesu re boditse botse gore ke le tlogela le moya yo mokgethwa e tlo bang yena motlhatsi wa lena dilo ba tlhoga le bapela le wa ya phimo ka motho le ra jwang because morena Jesu re boditse botse ga a tloga ka mo lefatsheng le laka o re boditse botse a tloga ka mo lefatsheng gore ke le tlogela le moya yo mokgethwa ene bile a se ya kgethi gore moya yo mokgethwa go ko tlogela le baga le godi go ba le baga mamang o rile batho ka moka ke le tlogela le moya yo mokgethwa as long as lena le dumetse gore nna ke le hwetse koteng ya sefapano gore lena le tle le be le kabelo mmušong gona ke le tlogela le moya yo mokgethwa wa ile gore ka ona mo o kgetha le nna le ona di tlo kgona go dia dilo ka moka di tlo kgona go gata dinoga le diphepeni ka gore lena le le moyo mokgethwa o le utlweletseng ke bolana mojesu khutsa modimo e be le ona so Linda le wena moyo mokgethwa a se o kgethi le wena o na le ona mara e fang ge di buletse gore ge o lokile ge o lokafetse e re ko go botse Linda go thoma go ba motswadi decision engwe le ngwe o itšeang ya bophelo ba gago a e sa affecta wena o le ting khutsa modimo e be le ona ge ba tsela gago ya borapedi be o e doubta ke nako e botsa gore nabile o napo o ilokiše ka gore di-food steps tšeo tsamaileng go tšona ngwana gago le yena o tlo tsamaya go tšona o tšwa modimo a ebele batho ge e le gore bo doubta bogolo ba modimo ke tsapa gore mamotho o ka se sa bo doubta go tšwa modimo a ebele batho ge e be le gore bo doubta gore modimo gona o a phela ke tsapa gore mamotho o ka se sa doubta go tšwa modimo a ebele batho because go tumelo gago e ka fokola ngwana gago le yena o tlo bona gore tumelo ya mama ya fokola ge ntše ya gole o mo godiša le yena o tlo gola tumelong ye e fokolang go tšwa modimo a ebele batho o se ka amela motho mongwe a tlo go botsa gore ngwana gago ga a lwala dia soliso khutsa modimo a ebele batho because ke wena o tsebang gore ngwana gago gore o tlo khumane ngwana mafeletsong o ile fase wa bolela modimo ka yena khutsa modimo a ebele batho ene ngwana wa ngwana go mo rapelela ba specific le modimo gore modimo a ka kenya ka ngwana moshimane a be soliso modimo a rena o re file maatla a re fa le tokelo ya gore ntho ngwe le ngwe re nyakang re tle go yena as long ka re tla ka lebitso la morena Jesu khutsa modimo a ebele batho le ga motho a ka tla mo a re o rapelela ngwana gago o mo theeletse gore ga mo rapelela o re ka lebitso la morena Jesu go gore ka lebitso la mme mamang na khutsa modimo a ebele batho khutsa modimo a ebele batho ge o ka doko a rapelela ngwana gago a re ke bitsa mme mamang o se ka tšhaba o mo emiša Linda ke bophelo ba ngwana gago o se ka tšhaba o mo emiša gore aowa lebitso le le tee nna ke tseba lebitso le le tee la go feta mabitso ka moka la gore fenyetša dilong ka moka le re tlogeletsweng lona ke lebitso la morena wa rena Jesu Kriste a gone le lengwe lebitso le le gore le tlo go fenyetša wena le ngwana gago ge e se lebitso la morena wa rena Jesu Kriste khutsa modimo a ebele batho ke moswa ene le wena ke a go bona gore o moswa khutsa modimo a ebele batho a ine manual parenting a ine manual ngwana ke ngwana gago mathomo a ine manual a gona mo le gore re tlo go fa buka ra Linda mo diaso mo sepela so khutsa modimo a ebele batho manyolo mogolo ke thapelo khutsa modimo a ebele batho ene go rapetse ka nnete wa rapela ka tumelo modimo tlo no go tlhatla khutsa modimo a ebele batho wa bona gola o sena le ka mathata khutsa modimo a ebele batho gone batho ba tlo go botsa gore he go santse tšee ngwana o ishe kae he wa dienka ngwana go rapetse ka nnete o rapetse ka tumelo o tlo go la botse ene go a sebe le mathata khutsa modimo a ebele batho nka se o botse gore ngwana o ishiwa kerekeng Linda o modumedi
o morapedi go bolela tse dintšhi e tlo no ba go tlo no senya ntho be ke emetse go go botsa yona ke gore tumelo le thapelo ke tsona di godiša ngwana ge wena o ka leka tumelong ya gago gore o tlo godiša ngwana wa leka ditumelong ge e le gore wena o rapela ka mantaga o rapela ka timetable o rapela ka mantaga ka laboraro ka labotlhano ngwana gago le ena o tlo gola ka yona timetable eo khutša modimo ebele batho ka ke le botseng bana ba innocent bana ba pure motho mongwe ke ile a bolela gore bana ba magoa gore ba be le racism ba ruta ke batswadi ba bona ga a gola ngwano a tse gore motho is dark in skin ebile a tse gore motho la is white in skin ba ba ruta ge ba gola ba ba botsa gore no motho la is dark in skin and wena you are white you must not mix with these people again ngwana ga go le ena a tsebe bobe a tsebe botse o tlo ruta ko wena khutšwa modimo ebele batho ngwana o mo channela e sa le o monnyane o ikoba e sa le nnyane go ka emela gore o tlo mo channela šetše ile o mogolo o tlebe go setse go senyegile khutšwa modimo ebele batho so ge e le goreng o tlo rapela ka timetable ngwana ga go tlo bona gore okay mama o rapela ka timetable le nna ke tlo rapela ka timetable ge e le gore o tlo rapela go ene mathata fela go thabile wa se rapele wa ba monate wa ya dikatareng wa ngwana ga go le ena o tlo di ena ntho mohuto because bana ba tsamaya di-footsteps ntša rena batswadi khutšwa modimo ebele batho ruta ngwana gago gore thapelo ke yona re ikokotelang ka yona ka metlhale ka mabaka dilong ka moka a tshepe lebitso le le botsela gore fenyetse la morena wa rena jesu kreste ke a leboga